Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Naduk baja ketu kejingjat ulo odum membelaka sisai kejing im jonga. But ngam sngau kwa shu ban che ru. Kepat ke donut tangba sakaway ngahap ban bela ban psai ka khon. Pidi ban tip ikinik iki baro. Namar de satang ma phi. Kamu utai ublay jong pha te iet kenya pha ni nga dapat shisha. Chish saya ka khon ki breu. Banda de kum tate balai phasa kun sweat kum ne. Kakak zonga ada iban lanong sing ngasho masa ahni ha molai tama ka shnong trai zonga ada na kathanong spung so yong. Ti thu yangi lano kani ka film jong phi kanmi habi ju cinema. Ane ka film jungi ngin sapala ha ka khandai tarik hadu absan tarik zong ne ubnai nai min. To te kapor Kapor gade kharui baje nanta 8 baje 7 baje bat 9 baje kalong sau singin ni Baka kalau belum kabas nusitam hakajing impi namar kajing Shah kalau kabak tangtam handai udah jong kapat udah ubatiang tam Hayo bapa puli kata ka Bible. Tak long kumba. Shuyo tap et miao day. What happened? Kijing jinjar. Kiba pimat. Henry kadur kamat jong pi. Ka ishai. But ikemen bed. ti yathu yangi kuno phi poi ban akhane ka phi sim kum ka ek benta ne ka film jong kan ke ma ha ne ka film ki ummat ashim ta kum ka puran pedang ti kuno phi poi ben sim ta ne ka film ngapa shim ta ne ka film ka de nang ba audition ha ka snap aja khandai Menai match tu, dia ngak film boy perkat bangan yo banang puran pedang kan, orang taman yo ban yo shim ta asu kuman, tamba kum ta pat na shajan. to de tangin phai na se ni Heprit te phi ni thu ye ka teng ka jong phi hang ne bi tan lang ba ni puran ma ya tres bala kham he te phi pat phi thu ka teng jong phi Kau kerting cuma kalau nggak salah betul, ban nggak sah tan kiti, ban nggak disenang nampak seorang membeluk. to phi ye thu yang ni kuno phi poi ben sim ta ne ka film ki ummat Namar ba ipa ba i mama te mama badu terus kersentiu kia di paralog dan le audition dan nggak syak select. ti kani ke jing kwa up film jong phi ka dai ke jing kwa jong phi ne ke dai ke jing ong i mai pa ne phi Ketika jengku aja mahi, ti mata phi da pule ne ada boleh kan? ti thu yang ni pule 8 Presbyterian Higher Secondary School, class you class 6. pile pule phi up film ka ta re phi jong pule I mama isi kot kem tu tang dayut light shooting tu Saturday Sunday. Pada shishim shooting shisi arsim tu dah. Sengap baka sengap wajiyam syu baka lada pipi jaumat ngaruk ngas nusita Dan bok pikir mi. Pakai emlang kesalang kepatip ya kan ni. Sungita shisha na pingatrang Jingit ba shisha na pingatrang Sano ang ni ban ngaken. Nakwaru pinlong ka persaku rem janga. Apa lah pandrai kat dia kata. ye thu yang ni kani ka film ki ummat phi ak kumi e ke benta mata yu Aku i aktris kena, bat nga aku i konsumen, ba layak i make pa, masyale ben. ye thu yang ni namar ba kani ka pat phi ka lom no ka dai ka pat ka ba ka e ne ka sok ka ba phi wirang dek se mun kong na kum no ban film Kalau kena berkata first film kan jonga, bagi aku bat nga kam tulut dah, bat nga dapat pa, tu ki film i ada. ti mentangin phai sa ya i banela iban ini i Heprit i ong ba i dei actress badakna ti ye thu yang ni kum no ka ya hap bat phi knet sorry no ini boy actress kena ba phi pilo actress bala kam he
Ya kan khana film ke Ummat kabat la shna na du kapor badang red dan du badang red di puran kan dia anak lah hebat kadin nak bantah jangan dia perang kena ide i lasara na lah hebat dia ngomongnya teman long naru dang red adu dang ya hai mun adu pada yuk kondo ne kono em tu ko dapat cukup untuk story ke jing sam la be hai dia ta jing sam la jong pi ya kando ya no re ya no ne show sam la sa ne ta film haran ne film ko unong ai sim unong mon nong Christian ya na udah aktor Christian kendai uba long min role ne kan uba ya apa na teki Ummat ya thu yang iki jemot ki Ummat ya kan ka story ka ko majing thoi sar as kasin tiu lai ka tan kana ki Ummat namar ya kan ka story lo ka sat story kamde ka tragedy story kan tamba ka de ka labes ka ha ka dor ba kalong ka khana ka basusun age pa kun swat ka ba ma de ki Ummat te ki Ummat ki la ba ki Ummat jingmen ki Ummat susi te konta ka story ka kita tak sebisa, hanya kalau Ummat kin kelak menurut Ummat. Toh. Naduk baja ketu kejingjat ulo odum membelaka shishay kejing im jonga. But ngam sngau kwa shu ban che ru. Kepat kedonut tangba sakawai ngahap ban bela ban psai ka khon. Pide ban tip iki baro. Namar de satang ma phi. Kamu utai ublay jong pati iit kanya pa ni nga dapat siya. Chish, saya ka kun ki breo. Mana day kum tati balay pasa kun swat kum niya. Jasa teman bang ngilayo banikran wadi pi puran balak me. Tingi pai yang mata sa ini ipuran badang den. To. Ti pi sutu kum no kum I Heprit ba pi akin ne kadai magi ai kerteng Ummat. Pi par kadai pi jau Ummat yang mata perba akin ne film. Ka kerteng so kada flavor kada ki Ummat na ba ngap shu pin mi Ummat be. Sayang hayang. Ha? Hayang sayang na. Hayang si kami ra show ini. Oh, te school pa sayang na. Te kanu ka film kin pin ino haga. Kin pin ino ine ka film jupi. Te thu yang I pikan mau la no kin ine film jupi. So adu kat kendai November, adu 8% November. Te pila ko ane man ino ila de biju cinema. Ka yu I mo ila jong. Po cinema. Ti kai ki jingkar pat jupi. Terus man payata poi pat sai aktris kam he. Ti man tapi ya thu yang I nomor ba. Na kai ka daw ba kaslam. Man pin I ne film ki Ummat biju cinema. Kajing Islam ban yo ban pin I te kali kena COVID I kena klam mo. Te ngila shwe jalang hajing shishan ro arza arpho ngila yo ban shim certificate na po goti. Tama mas nuan shim certificate dekat pratarik magla. Arfu ana kan nom tu la shuf tadam. Ni shong yim. Sakit hayang mo. Ha. Tama I ai ngoi ublay mo ngina yo kana kalat. Ti mano besnaya kene mano bererek mano bari producer na film jupi. Ya kan ka film ke Ummat la direct ide askar sintu isar jungi ibade director kumjuru ibala thoi ne khana ban ibade producer ba ide menjungi iba ti kar sintu Ti mentangin poisa hi Heprit. Ti kaya ki jingkar pa jumpi ki pai ba namar ba yo glaslam na film jumpi. Ti kita nang produk jumpi ki ba koi I ti kaya ki jingkar pa jumpi ki. Kerpa I pai baba ro khat begin wan pen. Hapo biju cinema hall. Ban makan ki wan film ru. kajing kerpa dong lagi bait kasi kharajmi kunyu trap noi phi baro nadu mesim ga kerpa de phi bapen ai kajing kesan ga pura ina ga film amar khapor ga mi agru ina tresha nadu mer on sim amar khata mar nang pule tu ki por ngaban pule ka script te ngap pule ga kor atat aso lada kata kam kasi so masung nang yo mesim shushu kan banang ya shakaman te kajing kerpa rong phi baro bapen yawan ai kesan kan hapo bijus nama hall krang ba minang la man kiu shaprang te om tang hi pai ba ki ba hi hasem jonga ki kor ki ja jonga ma cha no se te kumjuru e ki no hikai jonga ki bala hikai nga te ki para kelas kumju Baka,
Kalau abang lang, kabas nung sitam, hakajing imjing pi. Namar kajing Shah, kalau kabak tam, handai udah jong kapat. Udah ubatiang tam. Hayo papapuli kata ka Bible. Tak long kumba. Shoh tap et miao ay day. What happened? Kijing jinjar. Kiba Hima, Henry kadur kamat jang pi, ka ishay, but ikemen bed. Sengap baka sengap, wajiyam Shoh. Baka lada pipi jauh Ummat, ngaruk ngas musik dah. Dan bok pi kami. Pakai imlang kasalang kapat tip ya kan ni. Jungita shisha na pingatrang Jungit ba shisha na pingatrang Sano ang niban ngaken? Nakwaru pinlong ka persakurem janga. Apa lah pan rai kat dia kata.